سوریه تماشاوانی نیجا من حس کرد تشتی هری زیده هری نو چه هیل سر مسئله عفرنی دوان دقیقاً دا بینم لی بشه کی دن جوی بولتنی امی بدن چه امی بدن دیبیت که تایبت لسر سوری کو گله کی گرینگه بیگمان هم جبو ما کردن روجوای کردستانی هم جبو خلقی هریمی هم جبو همو کردان گرینگه کریزا سوریه ادی نه ولات یک حکومتیه نه ارتشک نه پارلمانتک نه سروکک نه حکومتک و حکومتک اف 12 سالن حال سوریه اف حاله حتی کنگی اف پرچبون و بردوام بکه هنجی ندیاره بگمان هما بیجن دست هر کسی کتیه نوا سوری کتیه نوا خاکا سوری هر دستک جو خوره جو کسین دن را بکارتی جبو من پرسا هری گرینگ هنزانن چیه کی دکاره داوی لوی حال خرابی سوری بینه و کریزه چاره سر بکه لبر جوان چار ولات دیارن بگمان دکارن چاره که ببینن کی نه اولات ترکیه ایران روسیه سوریه بخواه اما لسر و بابتا گرینگ دست به دیبیتا که تایبت بکن میوانین من هنه جه سوریه علی عوده اندام پارلمانه جه شامي والقلب به حسن اوکتای سروک نووندا لیکولینان استراتژیک کافکاسام جه انقره القلمنا صالح القزوینی پسپوری کاروبارین ایرانی جه طهرانی و میوانه به و رامی قلیوبی شروع و کار سیاسی جه موسکو من رایدی بیتا که گلکی گرینگی جوارا پیشکش کم همو میوانین من اون همو بخیراتن جه شامه دست بکم علی عوده برز عوده بخیراتی دم باش لگور سوریه برز عوده چاره سری چاوایه حز دکم بزانبم سوریه چاوه لچاره سر کرنا وی کریزه تماشا دکه رین چاره سریه جبو سوریه چنه جميع المشاهدين الأكارم والضيوف ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو عبر الشاشة أيضا. الحل في لدى الحكومة السورية هو واضح ومليء للمواطنين جميعا ولا كل الذين يرون الحلول هي حلول سلمية فتحدث عنها شخص السيد الرئيس بالخطوط العريضة ووزير الخارجية السوري أيضا أواك قشتي وزير الدرفية سوريا قال لك جارا بحسكر داخياني جو وزارة الدرفية سوريا هنا كو هيل هنا بيويست ريكفتن السربية كرن وهيل نصورجي هنا نابا بين الدرباس كرن د سیاست دربیا سوریه ده چند خال هنه پیوستر کفتن و الهفکرین لسر بکرین جبوی کو گاوا کو بری هفدیتنا وزیر دربیا بکرین او جی خالن کو الهفکرین چه ببه او جی وکشینا گشتیا ترکیه ج خاکو زوین سوریه لنافچه باکور روجاوای سوریه و نافچه باکور سوریه و هر وها سروریا حکومت سوریه لسروان نافچه‌ین کو ملیسین سر بترکیه لودر گرتنه هیلن مدیارن سیاست مدیارن و هر وها عثمانلی نوس کیس بازی دکن جبوی هل بجارتنان ام زانن هوند زانن و هر کس زانه کو اردوغان بر به آراستیا هل بجارتنا و چه بکو جره وک هل بجارتنه چار نویسا ويبن درباري حكومتها دادو كشبيداني اك بارتيه وهيلن مديار وركفتن السر القل هفالي ما يروس هفالي ما ايراني ركفتن السر هاتيه كرن باشه مثلا داتا چواره کرن 15 و 16 و مه لموسکو جیگرن وزیرن دروا ین چهار ولاتان بجویانه سبب چه بو سوریه بشدار نبو
لم يتم الإجماع، لم يتم التوافق على ساسانو الهفكرن سر خالو بندن جيفينات يكرن برنامج هفتيك هشتني هي اگر اك بارتي حكومة اك بارتي سر قبول بك ببجرينا وبشرا حكومة سوريا ببجرينا اما منك غزك سركفتنا نجبوي حكومة اك بارتي ام دولتك خودي سرورينا بيويستكو خاكو زفيا ما فكر جير سروريا ما ودسلاتا ما ولاطيا ما كوهاتنا كوش بركرن وحكومة اك بارتي او كوش بركرن جارة كدن وان فكرنا وجارة كدن او نافجا كشبيدان تيدا بكرن ونو افاكرن تيدا بكرن ولهفكرن بيويستا كل سروان خالان بكرن امجي بيشوازية ليدكن دماكو الهفكرن سروان خالان بكرن وان دبينن كو بله برز حسن اقتای پارلمانتری سوری دبیجه انک شرطین سوری هنه جبر به کجی نچونه مسکو جبو که هفدیتنی الگل جگرین وزیرین دروین ترکیه یعنی ایران و روسیا بیک بینن ترکیه چقاس آماده وان شرطین سوری د جوینا مسکو da götü beş mi ki eğer çevre? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ankara'dan selamlar, saygılar. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz 14 Mayıs'ta bir seçim var. Seçimde, demokratik şartlarda oluşacak seçimde Erdoğan hükümetinin devam edip etmeyeceği 14 Mayıs'ta belli olacak. Eğer Erdoğan seçimleri kazanırsa tabii halktan güven oyu aldığı için yeni bir politika kulvarında hareket edecek. Bu alanda geçtiğimiz günlerde Sayın Suriye Devlet Başkanı Esad'ın دروجي درباسبوي ده نرخاندنين كو أسد ل موسكو كردي. Siz de açılışta ifade ettiğiniz gibi وكوا آن الزمان أمنها سوريا أف مجار همو ولاتنا هبونا أمريكا سربازن ولور politikayın Türkiye ile dijit terörü ve navçeyle Suriye. Avana tefhane. Jibu ve nal Suriye jibu ku tiştin ku herimi tene fikrin ku bene kirin bisedemin cida ku serüken derve valatana karmın bene bahav ba avay ki tendürüst dikarın verin bahavdu İbrahim Reis'i ku diyarkere bu devimjerde civine bekirin gelek giringe. Jibu ve mijara ku vare çare serkirin. Jibu her sevalata Türkiye u İran u Suriye'ne ku ve prizgereke çare serbikin. Her vaha Amerika u Suriye'deki krizin çözümü ile jibu prizgereka Suriye Türkiye ve her sevalat behevdura ve prizgereke çare serbikin. Türkiye jilin navçeye bir bakış açısı var. Nerine ve heye bu memşire eğer dehilbijartın anda Erdoğan serbike ve uberdağan bekevi dembi ve ravş cudatır peş bikelle eğer opozisyon bete desalatı avan jinerine ki vay cuda heye deve mijareder bir avay Suriye ne be Erdoğan re be hükümeta ku nüre از دنوا هنگی که باش دبم بی آواید فکره همو روشه ده کو اردوغان کوره دستلاتی یان جی اپوزیسیون جی وره دستلاتی سیاست سوریه ده ام لبندین کو پیشکتنین باش چه ببن مجاره ده her vaha daha ne Erdoğan ne gotinin Erdoğan tene kabul ken jari Suriye ve ne ji kesegdin jibuena ve her doğali rünen ul serve mijare baxın be hava hangi kara vere çar serkirin gerek jibuena giringe mesela hel bijartinin kudama peşta giringe kadar Türkiye jiwe Diyarbakır rasta rast bandura ve baş harap le ser Suriye çe ve طهران صالح القزويني برز القزويني إيران جي تفلي ولوتكيا شار قوليا جي شار آليد دبول موسكو هر حطانا تشي نبويا لا احتمالا كما زنا تشي ببا
رولا إيراني ويد فيا كده تشبه يعني وي إيران بكاربه رولا كجدي مزن ده لها فكرنا دنا برا الشامي وأنقرة ده بليزة نتجاهل دور دنگ ناي دنگ باش ناي من انترنت ببورينا القزويني دنگ باش ناي من حتى دنگ چهار سرد بيازي بيتش موسكو رامي قليوبي ويل قلب با موسكو بريزا القليوبي موسكو همو آمده کارین خواه کربون که جوینا که چار قولید نابرا جگری وزیر در و ین چار ولاتان دا چه بکه جوین چه نبو اف پروژه موسکو عجبه تکت چه نکاره اردوغان و اسد نیزی که هف بکه یعنی وزیر وانی در و نیزی که هف بکه یعنی جگری وزیر وانی در و نیزی که هف بکه يعني في الواقع روسيا تراهن كثيرا على هذا روسيا بتشتغل سيرفي هفني ذكر نيجري داكو يا غريكتير جي او كو تركيا دولتين كو تفلي تشي كاري تجي روسيا الشروي تجي اوكرانيا هيدا وروسيا جي او جي كاردكاج ويكو روسيا وفنلندا تفلي ناتو ينبج برفيك روسيا حول دا کو ترکیا رازیبونا ترکیا بدست بخه اف یک جی بریا پیک آنی نوی هفنیزی کرن دبرا انقره و شامه او دبینا کو دست ویجی دوی که ده کو بکاربه گشاره که سر حکومت سوریه درست بکش بوی کو بکاربه پشتگیریه که دوی که دور بگره و باندوره که بسیط دوی که و مکرهاتن هنجی درباره وی که کو بشار اسد او سیاست مداره که سرب روسیه آلیگری روسیه لی سرب ایرانیه جبر کو بهتر در باسبونو دسته وردانا ایران لسوریه هي لتني هبونا روسيا لآلية نافجيا برافي هي روسيا جيد بكو روسيا جاركش جاران برنجكش رنجان سوريا فكشا جبركو تبلانين وين كو دست دين السر سوريا وكا شوا كون حال اوكرانيا يدك لي بلي او بشتغريا هف بيمان خودك كو دو بنكين درياي واسماني دست يعني ولاتي روسيا لأسد يعني أسد نتشارناك مجبورناك كو هناكي غافان باشتا بافيجاج بوفان شرطين كو دانا بيش روسيا كما ذكرت غير قادرة على روسيا نكارا ونجار بكا راستا باندورا كويل سوريا هي اللي نبقى اوايكي رهاو بسينورا او باندورا روسيا هي لسر سوريا لي دبكو دهن دانوستاندن لسر آستا جيكرين وزيرين درفا بينا كرين ياجي سر آستا استخباراتا لي نجهشتيا آستا كو أسد نجار بكش بو هفتنا الجلال دبيجن دنگ چی به صالح القزوینی برز القزوینی من حسكر في بزانبم ایران جی تفلی و پروسه بو يعني جوینا چارقولی لموسكو کو چی ببه ایران من حسكر في بزانبم ایران چقاس و رولك وهاب بلیزه کو بکار وان کیشه و پرسکری کان چار سر بکه سؤال إلي برس شبو منه نجي تبوشتي بلي تحية لك ولضيفك في الحقيقة إيران كان دورها رولاوي زلال بود شر برانغاربونا تروريدا تشل سوريا با تشل عراق با كانت إيران خدي رولك بود دسبيكرنا دانوستاندنان تركيا لروسيا برولا نافبينكارية
داخویانیە نابەرا تورکیا و سووریە ڕادبوو لم تكن ئێران حکوومەتە سووریە نەدخواست کۆ دانوستاندنەکە یەکسەر دنابەراوە و تورکیە دە هەبەش بەرڤەیەکی ئێران بڕۆلە ناوبەینکار vان دانوستاندنان دە ڕادبوو سووریا وەکە هون دزانن وەکە کۆ mêvanê we ji Şamê behs kir mercekî sereke danî ji bo danûstandina yekser di navbera Sûriye û Tirkiye de ew jî pirsa vekişîna hêzên Tirkiyeyê ji Sûriye ev jî mercekî rewa ye şerî ye û dibe ku destpêka destpêkan arastabûna Tirkiye ber bi Sûriyê vebe hebûna Tirkiye li nav xaka Sûriyê ne tiştekî dîsa têk çû aha okey başa ev şert negiranin Rêza Qezwînî yani şertê ku Esed dide pêş ji bo Tirkiye negiranin divê demê de mesela proseyeke li hevkirinê dest pê dike her du alî divê hinekî bi balans nêzîkî vê meseleyê bibin ev şert û mercên ku Esed dide pêş ji bo demeke ji bo niha negiranin ji Tirkiye re نا نمرجن قلكن ونعالوزن نجي عالوزن ونكو نبيكانت بيك بين لي مرجنا عقلاننا و دقنجن لقل يا ساين ناف دولتي جي دقنجن وكهون دزانن لا تحسن الحكومة حكومة السورية نقاربة قمانا وباش بدربار تركيا ليش برفيكي بيويست حكومة تركيا قافكي بافيجا وتشتكي بك كو نياز باكيا خو دربار سوريا وحكومة سوريا نشان بده حكومة سوريا قماندكا بناري ناوي او كو حكومة تركيا كيس بازيا دوسيا سوريا بدسوتينا و كريزا سوريا بكارتينا جبوي كو قشار السر رجا ولاتن رجاوا بكا جبو السر هن ولاتن قشارن درس بكا جبو بيكانينا هن مبستن خو ارمانجن خو ليد رياليتي دا او حكومة سوريا نابینکو حکومت ترکیه حکومت کدکاره باوری پی بی پیکانه کو باوری پی بی یانجی پشتگیری پی بگیره دانج بر به که اف مرجانی از گمان دکم کو اف جی مرجکی روایه برز عوده علي عوده نها من هف بيفينا سروكي سوري بشار الاسد حموك داري كل موسكو لقال مديا روسي بيك اني بو جراند تشسر تركي جي حطانها شرطين سوري قبول نكرنا افتوي معناه كو دي جفينا موسكو تشينابه بالأول أريد أن أرد على ضيفي الكريم برسفا ميفاني مي برز بدم كو سروك أسد كفاز جير سردستيا روسي لي أو خافتنو دانوستاندن روسيا أو روسيا دوستكا دم دريجة و هاف بيمانية كدم دريج و هردميد نبرا روسيا وسوريا ده هيا درباره في إيريشا هوفاناك وجيهاني لقال حاجتي وسي ولاطن لديجي كومارا عربية سوري أنجام ده لي دوستا مايا روسي أو كو برولا نافبينكارية نافبرا مدارات بريا نافبينكارية ما دوستا مايا روسيا دوستا مايا إيراني بفين نافبينكارية رادبن او جي جبركو بروسيا دانوستاندنه او دوستن مين دستباكن في نابنكاريه دش بويكو ببن نابنكار نابورا
ما وتركيا خافتنا سركوماري سوريا زلال بو وإما مرجين ما هنا أو مرجي هيلن ما هنا كو أم لسروان هيلان بريفة شنو سياسة سوريا سروان هيلان لسر برنسيبا فقراندنا خاكمة وفقراندنا مافهمة وارتشا سوري همو سينوري خوا كنترول بكل سينوري وي لقل تركيا وده همان دميدجي ولاتيا مين كو هاتنا خاباندن بين فقراندن جاركدن كو جالية تركيا وهاتنا خاباندن ونبنا كغزك حكومة آك بارتية وان بكار بينا ام ولاتا كي دولتك خودي سرورينا لغوري ياسايانا في دولتي وباندورا ويجي ياسايانا في دولتي هيا وامجي رزقرتن اللي ياسايانا في دولتي تقرن وبيويستا جفاكانا في دولتي جي كو دو زامروفي بسياسة نكا بتايبتي دوسيا بنابران كو نزيكي 5 مليون بنابرين سوريا كو ني سياسة كرد في وارد الغوري مرجن حكومة سوريا بيويست او كسن كو هاتنا خاباندن بيويست كو فقرنج ورو شاوان بي چاك ساس كرن و چار سري جوان ربي ديتن بآوايكي كو جارة كده فقرن بتايبتي او كسن كو دستيوان نبو نبخينا ولاتيا سوري او كسن بريز عودة يعني جبو إجارة كده فقرن ولاتيا بريز عودة اگر بي چار سر كرن مرجو شرطين كو سوري السر إصرار دكا تركيا دفيدا ميدا بيك نينا يعني ادي او هفديتنا چار قولي لموسكو تشينابا من حسكر في بزانبا لن يعقد. نحن كما أسلفت وكما من قود وكجناب السروك جي قود الهفكرن السر اللي استياد دمي نهاتكرن كو الهاتبو السر الهاتبو الهفكرن هروهار الهفكرن هابون وريكفتن هابون جي بريجي هفديتن أولهي هابون ووزيرن جيجرن وزيرن درجي وآماده كاريد هاتكرن جبوي كو هفديتنك جيجرن وزيرن درجة بهاتكرن بشترا وزيرن درجة لقل هفرونن للهفكرن السر لستيا دمي نها تكرن جبوي كل هفكرن السروان خالان بيكرن كو بريا نافبينكار دوست همه روسيا ها تكرن كو آك بارتي حكومة آك بارتي نبجراند و جبر بيكي هبديتنا وزيرن درفا ها تدرك بريز اوكتاي تشتيكو مفهم كر يعني أسد حكومة السورية برسين سوري شو وزير درفا شو جيجرين وزيرين درفا نعم دانا القل أنقرة بجفن حتى كو أنقرة مرجن وان شرطين وان بيك نينا من حسكر في بزانبم احتمال هيا ما بحث هالبجارتنا جيكر احتمال هيا كبري هالبجارتنا تركي قافا كي بافيجا جبوكو نيزك بونك تنابرا أنقرة وشامي دا تشي ببا مثلا بشاكي جهازين خواج سوريا درخينة Evet, Suriye'de Suriye barış tesis edildiğinde bir tek hemû hawldanên aşçı demek ku bênekirin gertenê problem Türkiye be wî demê Türkiye ve hinek gavan bavêje yek ji sedema wê ya mayînê li ser bingeha hev peymana Adanayê ku hatibû kirine ji bo wê na li ser wê bingehî ji ber ku li wê ye û ji ser wê bingeh jî hêz şantur هێزên din yê Sûrî û hemû hêzên din eger bixwazin Tirkiye li wir nemîne برێز ئۆکتای ئاگاداری ڕێکەفتنا ئەدانا مایە ڕێکەفتنا ئەدانا نابێژە هێزên Tirkiye artêşa Tirkiye bi tang û top û helîkopterên xwe axa Sûriyê dagir bike dibêje dikare operasyonan pêk bîne نابێژە دikare beşekî mezin ji axa Sûriyê dagir bike niha beşekî mezinê sînorî dibin kontrola Tirkiye de ye o sınırlı şey ew tişta ku bi sunûriya ku heye ji ber bêewlayiyekî rewşekî awarte li Sûrî heye ji bo wê na Tirkiye li ser wê na Tirkiye niha li Sûriye tîne tenê li ser wê bingehî li ser li hevkirinekê Tirkiye li were hebûna Êran li wir gelek hêzên din jî hene mesela İran kabul nake bawê fermî li were lê hemû dinya dizane ku İran jî li were dema ku Esed vêna ji Tirkiye dixwaze di heman demê de
ویدم بی تشتی کل سر ملی ترکیه بو ترکیه کریه لی به هفکرنا لسر میزه که ترکیه و بریاره دکاره لسر و مجاره بریاره ورد داین کو Türkiye ji Sûrî vekişe. Türkiye dixwaze li wir ewlehiyek çê bibe. Türkiye ne di rewşekî wî ku nexwaze li wir ewlehî çê nebe. Ji ber wê na jî Türkiye niha binyetekî baş li Türkiye eger bi awayekî ji bona ku xelkê Sûrî di nav ewlehiyê de bijîn اگر بس تکوار رگاندن و دمی ترکیه جیوه هنک هولدانا بدن ها گلک سوری لترکیه دجین مایسه تگود بلی هالبجارتنین گلانه نه آمده یا گاوه که باویجه بشکی جی ارتش خواه جی سوری درخینه یعنی تد پروژه ترکیه ده افتشتا تونه اینها Yani bu Türkiye'de tartışma مجرد اللي تركيا تيجوتو بيشكرنا اللي و حتى كو هالبجارتن ديار نبن حكومة سوري السرباز خو بناكشينه جبركو بيواجو اللي بيشيام حكومتها كو ورد السلاتي غير اردوغان بردوان بك دبيكو اردوغان ورا ويدمي اوي برياري بدن جبروينا حكومتها كوبي جبروي برياروي بدنها روشا سوري سرباز ناين كشاندو بريارك جي لسر نقاري ورد داين جبوينا اف جوينا تشار علي و بكوي بشتي هالبجارتني بريارك ورد داين و تركيا وان بارتياجي ولاتين كو دنافي جوينا تشارولي دنا بجنيز ود شوبينا جبركو Türkiye naha rewşek bivî away heye li ser yani wê li ser berî hilbijartina rewşek bivî awayê xuyaneke ege Erdogan bimîne yan jî opozisyon bimîne wî demî wê şert û gorî şert û mercên ku hene biryarek were dayîn برز القليوبي نها الجورا كواستي دقيم ودشوبينم دبينم يعني للديوار سكنية فهفتيتن يعني بيشتا ناتشا سوريا دبيجت فلان تشتي بكي تكارم الجلترونم تركي نعم ديل وان شرط مرجين سوريا بيك بينا ريا كدن الترناتيفا كدن لبيشيا موسكو هيا يانجي بروجيا موسكو تيك شو دي ناتشا سري عقد المفاوضات طالما يضع كل طرف شروطا مسبقة دانو ستاندن عندما كمرجن بيش وقتين دانين اف زحمتية جيدكو واستنجي جيرت تيكرج روسيا ناخواز لقل اوكراينا بيك هجر كفتنج روسيا اوكراينا جي داخوازا فكشينا روسيا يج اوكراينا يدكه لي دروشا سوريا ده رولك مزنتر هيا دناف بينكاريان ده وبالتايبتي ين هرمي لناف جيه جبر فيكي اف آلي وكا إيران تركيا روسيا وولاطن كندافي دكارن باندوري هالوستين تركيا وشامي دا بكن اگر جبويكو او دانو ساندن لسر استا هري بلندني كرنجي بيويستكو هف اهنگي دفي واري دا بكرنجي و براستيجي اف ديفان سالم بوري دا هاتا كرن مديد هفديتن سوري وتركي ناف نونرن استخباراتان دا هاتن كرن لروسيا ايدي اف لاستقفان هرمي دكارن برولك رابن بتايبتي بشتيفي ارتجا كل تركيا كاتو سوريا هروها نها دوستن سوريا جي برز علي اودج شامي حسكر من في بزانب منها روسيا نكاره تركيا وسوريا لافينا وها خويا يعني حسن وقتايد بيجاك برز وقتايد بيجاك وهيزن روسي لسوريا بي دستورة سوريا انجي زين ايراني لسوريا بي دستورة سوريا لسوريا دبيجا او مشروع انجبركم من ريدايا من جوار ركوتيا ورن يعني ورن الفيدري بتجيب بن اگر اف نتشو سري اگر افريك يعني اف بروجيا روسيا نتشو سري تشتبه
برز علي عوده چد به يعني ريا كدن البيشا شامي هيا مثلا شام فان شارتين جراند داتينا بيشا تركيا دبيجا سبيك ناينم ريا دن چيا البيشا سوري شام چد فكره بك اگر چي نبو دمشق لديها أراضي محتلة زفين داغر كري سوريا هنا وجما فيويا همو زفين خوين داغر كري بغرينا جي سروريا سوريا چاوا يعني سوري شري تركيا بك مثلا تشي مثلا سوريا شويه كيرا للجمع حكومتها السورية لا يمنع ذلك نابت تشتكي ريجر لبرويكي كو ارتش السورية چونا برب عالي ادلبيفا وريا انفور هات رزقار كرين و بنكين تركي هات اندور بيش كرين ارتش شك خودي باوري هيا و باوري او بارمان جويته جبر وی کیجی او ارتش کار دیکش بوی پیکانی نوان آرمانجا و هزک لشکری یا ترکی جی لوی نفچه هیا لسر خاکا ما هیا و لبرانبر وی جی هزین سوری هنه و پیوسته او زوی وگر جیر دست حکومت سوریه و هبونا هزین روسی جی بجراندنا حكومة سوريا بو وان حكومة سوريا بخوجي دوست ايراني خستكو بين نافخاكا سوريا و ريكفتن هف بيماني دنا برا هردو آليا دنا چلقل روسيا با چلقل ايراني با ايدي كنجي ام بخوازن او دولة دركفن و حكومة سوريا فرماني بدو دركفن او دولة هي آراء محتلة ليه جالية تركيا أو زفيهاتنا داغير كرن حين تطلب القوى الخارجية على أراضيها بلادها دماكو دولة بخوازة هيزن دركي لسر خاكاوي هنج ما في ويا دخوازة درخستنا وان هيزان بك كو زفيهاوي داغير كرنا دجمنة تركيا دجمنة ترك دجمنة كي داغير كرا وهمو درين سينورين باكور فكرن جبوي همو ترورست لسر آستا جهان درباس بن و پردانوان و پشگریا وان کرو او درباسی ناف خاکا کومار عربیه سوری کر و مافين مهنا و اوجي ارك لسروان هنا بيويستا كو ريكفتن للسر ويكي بيكرن و اگر ريكفتن يكرن الجمع كنال مهنا بيوندين مهنا دوستين مهنا وهب بيمان مهنا وكو حكومة بارتي برز اوكتاي من خواست وي بزانبم 14 نیسان 14 گلانه ماها پنجان هلبجارتن چید بن اپوزیسیون و سیاست که چاوال گورنرینات لامبری سوریه برای و ببا یعنی ویج یکسر بریاره بستینه کج سوریه در که و پشگریا کد حکومت اک پارتی ده اپوزیسیون و پشگریا خواجی بکشینه یعنی و سیاست که چاوا برای و ببا لامبری شامی. Evet, Şam'dan katılan Ali Ude kardeşim. Ligori daxuyanir o da kulji Şam'ı beştar bu. Ez xazım bersiveki bidime wî destpeki. Ukrayna'daki pozisyonuyla pozisyona Rusya'ya kullu Ukrayna Türkiye pozisyona veya kullu sürekli beni beraber hep Türkiye Büyüdemi برو baştır dikare fem beki ku biçarmancı ile Suriye'den mine. Brez esat daxuyaniya ve kul Moskova Pavaya ki fermi. Ve ku çava Rusya'ya ve ku çava ku peyameki bidi valaten Rojava derketina Rusya'da. Daman demede eftivate demekom rovle diru ki de nere derketina Türkiye Suriye Suudi İran çava şereki o abi. Türkiye pişti ve şeredina bera İran ve Suudi نچار بو بکونا وی شری کل سوری دهات داین تنه ترکیه پولیتیکا ویا کل سوریه
بوی آوای سربازی کو تنه شما کورتی سربازی برز شامل مجاری برز ام نقاش کن بیدم ام نکارم بگیجن ارمشکی دهمان دمی ده فاتورای وان همون ناکوکیان یه بنگل ایران تنسر ترکیه کرن درست از تیم مجاره هل بجارتنه ده مثلا پرساوه Sorunuza geliyorum. بله استم سر پرساوه پرسکی گلک باش و پرسی ترکیه ولاتی که دموکرات ده هل بجارتنه ده تسلط وره گوهرته گر اپوزیسیون وره ده سلاتی اپوزیسیون ده خوزوانه کمین دبیجن امی به اساطره رونن امی لحف بکن اف مجاره که گرینگه اگر دکسکی نکویتا پیراهنه تو دیرک لحف نکی ویدا میهن کس آلیندن دکارن برای ببین اردوغان مخابن بدون دم من مبراس من بسرخس جالك سباس مالت آوا علي عودة عندما برلمان سوريا الشامي حسن وقتاي سروك نافندا لكلنا نا استراتيجيك كافكاسام لجانقرة وصالح القزويني بسبوري كاروبارين إيراني طهراني ورامي قليوبي شروفكاري سياسي اجا موسكو ميواني من بون جالك سباس مالا وآواجي مالا وجي آوا تماشا كر تماشا وانين جوحات